hai minaza ting choma in zai hai minaza klum delay namain dui ke zik na ting kom chang na jang kai je ke chum kam mai ting chua ke dere in sa paulia gai ra dele North East State Mizoram ge hanai kum ting kum chang na jang kai je ke chum State Legislative Assembly election bamloi lugu vote sei zera lia dera bamai ja tak mai changdip zigena zai Mizoram State je Christian State changdip zigena Mizoram ge ba map ba ko cham cham mena India Ramgu Election Commissions of India mze pamai je te hele kai ra hange rangai bi je Election Commissions of India mena lun mak bzigena NGO Coordination Committee mena snai dui ke zik ke dream ai ge Mizoram Aizol gene protest ze rally bam dele ze kache dele zana Mizoram ge ba ko cham cham bam mena India Ramgu ECI mze Mizoram ge vote sei ze ralya da ba mai ze hele sing gai ra hange ke ze demand te zain znain dui ke zik ke dream ai ge Mizoram Aizol ge rally te ze protest te mena Mizoram State ge tak mai ge vote sei range pating de gai bze te hele sing gai ra hange ke ze demand te be bizi gene ECI mena Mizoram State ge vote sei da ba mai ze wang dai ra ban dui ke Zeme dai hama mai gene kam ke gai kak dai dele ze ka chu dele zai chpo ligum ze Mizoram State ge chonain dui ke zik chum tak mai ge sei mak ze ka gane wang dai ra ba da nain dui ke Zeme dai hama mai gene sei dai gule ze ka chu dele ka gane state ke cham cham Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan zaina Telangana ga pating di gai pe mai lui ze sei gule ze ka chu dele chonain dui ke zik chum tak mai ge Zana Indiaram State babam cham cham Chhattisgarh Madhya Pradesh Telangana Rajasthan Zana Mizoram State ge hanai kum tingkum kumchang na jang kai je ke chum State Legislative Assembly election bamloi lubgu dui wang ra hanggen nom gai be man sa po mena exit poll lia gai be Chhattisgarh State ge hanai kum tingkum kumchang na jang kai je ke chum kum gidu Congress mena dui wang da ra hanggen nom mai le je ka chudle kagna Rajasthan State ge hanai kuma Congress ma duwang dara hangen no mai mele kana BJP mena duwang dara hangen no mai dele izaka chule zana Madhya Pradesh state gidu BJP mena duwang dara hangen no mai le izaka chule zana Telangana ge hanai kom election bamloi lubugu NDTV mugu man sapo mena lia gai be exit poll duwang ra hangen no mai be Telangana ge plana assembly seat hai ke ze kreuze skui bam be ge Congress mena raks rok zekna BRS mena hadai zemadai BJP mena sna zana AIMIM mena mengeu duwang ra hangen no mai le zeka chedle zana Telangana ge assembly seat hai ke ze kreuze skui ge ze seat raks rok dilu mena majority gule zeka chule zana North East State Mizoram ge BJP ge rogai me MNF mena hanai kum ge du duwang dai ra hangen no mai le zeka chedle za ai po duwang ra hange kanombe exit poll za taubudu bam daudui zana kamobudu bam daudui le zana Chhattisgarh State ge assembly seat plan hai rex kui ge za Congress mena hadai je skui zana BJP mena him reuzet sa duwang ra hangen no mai le zaka chule zana Chhattisgarh State ge assembly seat plan hai rex kui ge za hadai je srug ria dui hang chang mena majority gule zaka chule zana MP Madhya Pradesh State ge assembly seat plan hai na za him reu ge za NDTV mena lia gai bi ge za BJP mena seat hai ke jang kai je madai zana Congress mena hai ke zakna duwang ra hangen no mai le zaka chule za Madhya Pradesh State ge assembly seat plan hai na za him reu ge za state ge majority rezi te ra hange seat hai ke ze kreuze rok pere duwang ra hangen nangule zaka chedle zana magda me news 24 mena lia gai kakdai bege za Madhya Pradesh ge assembly seat hai na za him reu ge za BJP mena hai ke zering eu zikat Congress mena raks na za madai duwang ra hange nom gai le zaka chule zana Rajasthan State ge duwang ra hange nom gai be exit poll za gi ki mena lia gai dele zana gi ki mena Rajasthan State ge exit poll duwang ra hange nom gai be lia gai be ge za BJP mena dui tetra ba hange za lia gai kangke dele zai chuna Rajasthan State ge assembly gu seat hai ke zerax skui ge za gi ki me exit poll lia gai mena BJP mena hai pere dui tetra hange lia gai dele zana NDTV mena chuna Rajasthan State ge assembly seat hai ke zerax skui ge za BJP mena hai ke zemadai zana Congress mena rakt se zemenge du hangrang no male ze kachedule zana Rajasthan State ge rezi te ra hange state ge majority wangra seat hai ke ze ke du hang chang ra hange nangule ze kachedule zana North East State Assam ge hanai kum tingkum changna jang khai je chum tingkum pi bang ge class kreuze kanagu exam kai bi ge exam chukami me chogume percentage 60% ge na 75% dia
te hang changma hangge Assam gu Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma nan znain dui ke ziket rimai ge mpe mi zana mpui mi exam chukami me 60 zana 75% te hang changma za gari point scooters pe pe kai beta te gai dele zaka chule zana hanai kum ting kum changna jang kai zaka chum Assam Higher Secondary Education Council ka kreuzik nago exam kai bige exam chukami me 60 zana 75% te hang changma hangge gari point scooters pe pe kai bize mina changhim re zeming yeuze haisna za hangrex nam za pe pe kai dele zaka chule zai chpo roga za mpui mi mina changhim re ze haina za ka chum zana mpe mi mina changming yeuze hai ming yeuze hangrex rog za sna Chogume 75% te hang changma le zaka chudle zana class kreuzik nago exam kai bige exam chukami me hange ha to hi gari poina scooters pera hange lu bigena Assam go government ne kacharangkang te ta tu ni bze krol hai na ze ringeuze squeeze lak ringeuze madai te ta tu ni le zaka chudle za Assam go government ne state ge ipo scheme class kreuzik nago exam kai bige chukami me hange ha to hi gari poina scooters pera hange let kai bize tati betting kum changna za kreuses na kum gel kai dele Zana North East State Nagaland ge state ngolu be mai wang changba state hudin znain dui ke zike dreamai ge kahangi dele zaichige India ram go President Draupadi Murmu Prime Minister Narendra Modi zana Union Home Minister Amit Shah du state hudde ngolu bligum za Nagaland ge bam leine ze recha gai be sampe changai dele zaich paului ter hangdai za Nagaland Kohima Kisama Kloge hanai kum tingkum kum changna za kai je ke chumgu Hornbill Festival ni di lang Nagaland ge ani Naga zed mleina wang roze ka hangi be ngi zi rai lang be zedu let pet kai dele zana Nagaland Heritage Village Kisama Kohima ge hanai kum tingkum chana jang kai je chum Hornbill Festival ka hangi bza znain dui ke zi ke rimai ge ngi chu ze wang dai ra ban dui ke zi kre rang ngi changule ani Naga zed mleina wang rolu ze ka hangi be zana Nagaland ge hangi dilang bza zana Nagaland ge tati beting kum chana jang kai je ken dui ke zi minge mai Hornbill Festival ka hangi betinge Nagaland Mon District ge Indian Army spy mena civilian minna hang kreuze minge meze kapchani bzi kana konya khazad ma tati beting kum chana jang kai je kana Nagaland Heritage Village Kisama Kohima Kloge Hornbill Festival ka hangi bigeze wang makta dele ka gana hanai tingkum chana jang kai je chum Hornbill Festival ngi ka dai bigeza konya khazad madu wangai dai la dele ka chebe sa se wang dele zana Indiaram go Indian Union ge 16 pakreuze rugba state Nagaland State Bay Pakai Beze, Tingkum Changkeze High School Ze, Rex Rug Zakatum Kum, Duike Zikat Maige, Bay Pat Kai Delay, Zaichuna Nagaland Ge, District Chichak by Administrative District Ze, Kreuses Suruk Lamui, Zana Hazet Katam Tame, Kreuses Na Lamule. I get an amai, Duike Zikana Kamai Ting Chua, Gede in Sapo Zalwai Gai Delay, Pigai Zain Kingai Nimilin is a to delay.